lima kuriding patah empat lima kuriding patah akan lapatah apatah sabila dihige halawang apatah sabila dihige lewah Assalamualaikum dehulo mamulai di mapa bersaudara saudari baik nang Tuhan tarang am sudah lali baik nang bujang nang halus am nang cili baik ibu-ibu perempuan makam ciwi atau lahnya cowok kaum am lalaki di mana aja pian berdomisili baik di kampung demi to barangkali atau nang di dusun di udika apalagi amun am di kota sudah pian mengetahui nang ulun siaran ini am stasiun hanya amlah Banjar TV swasta lokal nang pertama kali jadi makam ulun sambilan ambe nyanyi membawa kabar adat budaya tradisi umai kada bakawan bakan caam apalagi jadi bangsa belum ulun amarinci bebilang dahulu ulun amlah ayam sorry salah lawan hilap maklum ulun kada ahli jadi pantun bapacah kambang bunga maklum am sedikit awak tutarang tasisa hendak ulun pacah tarang ulahkan makna mudah halahnya paham wahai tuan-tuan jua empat panglima jer kuriding patah apatah sabilah umai dihigelawang Kuta Banjarmasin hibak kalawan am sampah umay am kangalihan kita am membuang jadi panglah warga pamili am sanak kadang adi Banjarmasin pian lah bepintang hamun lahnya hampir di saban simpang umay amlah sampah banyak benar am tagenang jadi kacam di mapa kita hendak membuang
supaya Banjarmasin bersihlah tapandang, kembali kota beiman anang kita sandang. Jadi demito sudah Banjarmasin tadi, akamana pulang ulun ma evakuasi. Umailah ulun hendak makam kami ja redaksi, mencari kabar, mencari informasi. Itihipang ngaran acara amnang ini, sapakan saminggu sekali. Lah sekali jadilah mangike di meja redaksi, mencari kabar, mencari informasi. Kada jauh-jauh di Banua kita nang ini, mudahan pang kabar jangan hoak barangkali. Ulun pang kada mengabarkan berita ekonomi, kabar politik ulun tarang kadewani, kabar olahraga ulun kada menguasai. Jadi masalah pendidikan di sini, pendidikan mulai halus, amlah mulai cili, ditanam makan umai cinta lawan sani. Jadi bubuhan tika cahaya benualah betula, di marabahan demi itu tapat dagena, tapatnya dialalak amun kada salah menyapa. Jadi masih kecil, masihlah belita, masihlah usia atagas nang belum sempurna. Diberi akan pendidikan taranglah nanglah nyata, itu masih dini inya amlah beusia, mengenalkan kasanian umai kacam amdi mapa. Jadi amlah di sini bala lihat di taman budaya, nang lah tika cahaya benua, kecamatan Alalak itu tepatlah di sana. Masih wilayah beritu Kuala, jadi baka kunjungan kakanakan sambil bagaya, dikanalakan tadi lawan budaya. Itu tepatnya di Jalan Ambarekjan Haji Hasan Basri, tempatlah nang nyata. Di sana wadah tarang kasanian, jadi di sana budaya wadah taman. Jadi di sana kakanakan dikanalakan, kacam di mapa orang tuhalah bahari, nang masih belum adalahnya HP, nang lahnya masih warna dua lahnya TV. Jadi bepenanan demi itu barangkali hanya logo penanan lah tradisi. Lah tradisi jadi pang zaman kolonial ambahari, kada ada gewai, kada ada hapi, nang dikanalakan zaman lahnya bahari.
Itu ambalogo zaman amdi detun ini. Zaman sekarang ujiannya lah zaman gengsi. Itulahnya kakanakan di zaman HP. Jadi kacam di mapa manapaklah bergantian. Kakanakan mengerti demi itu ampar mainan. Oh mailami benar kakanakan bersurakan. Jadilahnya sudah lihat keadilannya waktu. Jadi beringan ulun maisi di situ. Lewat sani budaya baharilah demi itu. Satu matbah pinggir ada iklan hendak lalu.